Hujambo, hi everyone. My name is Vanessa and today you will learn about using habari for greetings in Swahili. Let's get started. 1. Habari. Habari. Hello or how are you? 2. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Good morning or how is your morning? 3. Habari za mchana. Habari za mchana. Good afternoon. How is your afternoon? 4. Habari za jioni. Habari za jioni. Good evening or how is your evening? 5. Habari za kazi. Habari za kazi. How is work or how is work going? 6. Habari za nyumbani. Habari za nyumbani. How is home or how is your family? Thank you so much for watching. Don't forget to like this video, share and subscribe for my YouTube channel. Kwaheri.